Dobrodošli u serijal Farma koji vas već 13 godina vodi kroz analizu stanja i probleme domaće poljoprivrede, ali i kroz nove tehnologije i ideje koje treba da srpski agrar pomere napred. U ovoj 670. emisiji serijala tragali smo za odgovorima na sledeća pitanja. Da li postoji lek za plesni u kukuruzu? Kako je protekao 6. festival zimnice u Koceljevi? Šta treba raditi kako bi srpska poljoprivreda mogla da izveze više hrane? Kako će država subvencionisati investicije u agraru? Zašto kompanija Matijević poziva stočare iz Banata i Bačke na kooperaciju u tovu svinja? Sponzor vesti Galenika fitofarmacija. Ruska strana je obećala da će učiniti sve da njihovi partneri u Carinskom savezu, Belorusija i Kazahstan, ubrzaju procedure izdavanja izvoznih dozvola srpskim proizvođačima mesa i mleka, izjavila je Tanjugu ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Dobili smo uveravanje da će ovaj problem biti vrlo brzo rešen, kazala je Bogosavljević-Bošković nakon sastanka sa ministrom poljoprivrede Ruske federacije Nikolajem Fjodorovim. Ona je prenela da je bilo reči i o mogućnostima izvoza usitnjenog mesa iz Srbije, kao i da je Fjodorov obećao da će na nivou Carinskog saveza proslediti na razmatranje predlog Srbije za dalju liberalizaciju trgovine pojedinim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Zajedničkom odlukom nadležnih inspekcija Rusije i Srbije zabranjen je promet žive stoke sa teritorije Srbije na rusko tržište. Ruska služba za veterinarski nadzor je od 30. septembra uvela privremene mere ograničenja na uvoz priplodne, krupne i sitne stoke na rusko tržište iz 4 regiona Italije, kao i iz Rumunije i Srbije, preneli su ruski mediji. Prijavili smo plavi jezik u regionu u kome je ova zaraza prisutna, i to na području Medveđe. Srbija je donela rešenje o zabrani prometa papkara iz tog područja, dakle ova zabrana se odnosi i na promet živih životinja i ovo nema nikakve veze sa izvozom mesa, kaže načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin. Makedonska kompanija Delta Holding iz Kočana, koja se bavi proizvodnjom ranog povrća, zainteresovana je za ulaganje u davno propalo preduzeće Rasadnici u Vranjskoj banji, gde je nekada uz korišćenje prirodne tople vode uzgajano cveće. Inače, preduzeće iz Kočana, koje osim identičnog naziva nema nikakve veze sa srpskom deltom Miroslava Miškovića, najavilo je da bi u prvoj godini investiralo u obnovu plastenika oko 2 miliona evra, a prve procene govore da bi za potpunu konsolidaciju rasadnika bilo potrebno ukupno 4 miliona evra. Makedonci imaju nameru da izgrade plastenike po holandskom modelu u kojima bi proizvodili rano povrće tokom cele godine koristeći prirodnu toplu vodu iz reke Banjštice. Za razliku od nekih drugih kultura, vremenski uslovi su izuzetno pogodovali usevu kukuruza, pa se skoro na svakom koraku moglo čuti da se očekuje rekordan rod. Za sada ne znamo da li je rekord i zaista oboren, ali smo sigurni da je početno zadovoljstvo poljoprivrednika zamenila briga zbog velikog procenta vlage, koja je pak izazvala nedoumice u vezi trenutka početka berbe, odnosno žetve kukuruza, kao i strah od potencijalnih obolenja. Kako farmeri da prevaziđu ovaj problem, istraživali smo u narednom prilogu. Prema ocenama stručnjaka, 2014. godinu smo trebali da pamtimo kao godinu kukuruza. Skoro pa idealni vremenski uslovi, praćeni optimalnom količinom padavina tokom leta u vreme zrenja, obećavali su da će se silosi i ambari širom Srbije žuteti od kukuruza, a da će proizvođači imati slatke muke pri računanju prinosa. I gledajući kukuruzna polja širom zemlje, videlo se da su prinosi tu. Imaćemo stvarno rekordne prinose, s obzirom da smo imali preko 1000 litara kiše, da smo imali jako puno padavina. Prinosi će nam sigurno biti blizu, možda i preko 7 tona, što je veliko povećanje, ali znači, kao što sam rekao, malo manje su površine nego što je naš višegodišnji prosek. To je rezultat ipak, to povećanje prinosa je rezultat ipak ove godine te velike količine padavina. Ipak, gotovo pred samu berbu, u septembru, vremenski uslovi su pokvarili sve dosadašnje računice. Kiša koja je skoro svakog dana padala nije dala da se ulazi u njive na vreme.
Samim tim žetva je kasnila, dok u nekim delovima zemlje još uvek nije ni u planovima poljoprivrednika. Klipovi su puni vlage, pa samim tim i podložni velikom broju bolesti. Ono što sad primećujemo, naročito naši proizvođači, naročito na osnovu poziva koje nama sad upućuju, je veliko prisutno što oni kažu plesni nam, truli nam kukuruz. Naročito javlja se na klipu, vršni deo klipa dobija neku beličastu, rozikastu prevlaku, dolazi do raspadanja, zrno se kruni i znači to su neki simptomi. Pojedini regioni imaju mnogo više izraženije problem sa tim. U pitanju je Fusarium graminearum. On traži vlažno, hladno vreme sa velikom količinom padavina. To smo mi sve imali ove godine i logično da se pojavi ta gljiva. Najviše će se pojavljati na kasnijim FAO grupama. Znači recimo od 550 pa nagore. I znači na regionima gde je kukuruz gušće u plodoredu, čak monokultura, niži tereni, znači manje će se pojavljivati kod ranijih FAO grupa. Pošto imamo Fusarium graminearum na polju u kukuruzima, da ćemo imati problem i mikotoksina. Naš sagovornik kaže da univerzalnog rešenja za otklanjanje bolesti nema, ali da ipak svaki poljoprivrednik može da spreči dalje širenje zaraze. Proizvođači prvo treba da znaju šta imaju u njivi. Ako primete da imaju Fusariuma dosta, taj Fusarium se neće zaustaviti, naročito kod FAO 600, 700, on će nastaviti dalje da se razvija, zato što je vlaga visoka. I ako ga oberu u klipu, on će nastaviti i u košar, čardaku ili u skladištu da se razvija dalje, naročito u proleće kad dođu vlažnije uslovi, znači neće se zaustaviti. To je jedna od osobina. Ako ga okrune kombajem i puste na sušaru, bit će troškovi neke sušenja malo veći nego obično, ali će zaustaviti razvoj bolesti. Pokušavamo da nađemo rešenje za sve ove probleme koje nas prati. Pokušali smo te 2012. ponudili smo neko rešenje. Ponudili smo rešenje tipa tretmana sa nekim tolerantnim hibridima koje može da pomogne. I ove godine radimo analizu, već smo, ja mislim, na pragu nekog rešenja optimalno koje možemo da ponudimo. Radimo seriju ogleda, radimo seriju ispitivanja i pokazalo se da određena grupa hibrida sa tretmanom, kao što sam rekao, Ampligok-Wild, FAO 300, 400, može da garantuje proizvođačima da će imati manje problema i u sušnoj i u kišnoj godini, kako sa bolestima, tako i sa mikotoksinima, ali što je najvažnije, zadržat će najbolji stabilan prinos i profit. Sreća u nesreći je da će ovi nadprosečni prinosi gotovo svakom rataru omogućiti da sezonu završi u plusu. Gospodin Varečka apeluje na farmere da ne budu pohlepni, te da zaista odvajaju zdrave od bolesnih klipova, kako nam se ponovo ne bi desila slična situacija kao od prije 2 godine, kada smo imali veliki problem sa aflatoksinom. Oktobra stupio je na snagu novi pravilnik Ministarstva poljoprivrede kojim se definiše nivo državnih subvencija za investiranje u domaći agrar. Prema ovom dokumentu poljoprivredni proizvođači mogu da računaju na maksimalnu državnu pomoć od 5 miliona dinara u jednoj investicionoj godini. Podsticaji se daju za primarnu proizvodnju biljnih kultura, žitarica, industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, voća, grožđa i cveća. Takođe, pravo na tu vrstu subvencija može se ostvariti i za primarnu stočarsku proizvodnju, mleka, mesa, konzumne ribe i meda i drugih pčelinjih proizvoda, navedeno je u pravilniku čiji je tekst objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivrednicima su državne subvencije na raspolaganju za nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura, novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu, novih plastenika. Subvencioniše se između ostalog i nabavka nove opreme za smeštaj, odnosno odgoj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine, kvalitetnih priplodnih grla za domaće i strano tržište, nabavka nove opreme za ribnjake i nove opreme za pčelarstvo. Pravo na podsticaje pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ima fizičko lice, nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, privredno društvo, zemljoradnička zadruga, poljoprivredna srednja škola.
Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2 miliona dinara, a za određene namene, pre svega izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i novih objekata namenjenih skladištenju žitarica, i do 5 miliona dinara. U Novom Sadu je nedavno održana 6. nacionalna konferencija posvećena agrobiznisu u Srbiji, na kojoj je potražen odgovor na pitanje kako obezbediti veći izvoz poljoprivrednih proizvoda. Zaključci skupa trebalo bi da završe u nadležnim ministarstvima kako bi se stvari i u praksi pomerile sa sadašnje tačke, koja je, kada je agrar u pitanju, još uvek dobar potencijal, a tek u nekim segmentima poljoprivrede delimično iskorišćena šansa. Nadležna ministarstva trebalo je prema najavi organizatora da predstavljaju ministri, ali su se na konferenciji pojavili državni sekretari. Iz Ministarstva trgovine obavešteni smo podacima koliko je agrar izvozio i gde, kao i koliko smo zatajili, ne ispunivši dobijene kvote za izvoz određene robe na tržište Evropske unije. Najbolje stojimo sa šećerom i uljem od industrijskih proizvoda, tu su negde kukuruz i voće, a od nedavno zapaženo mesto ima i izvoz vina, dok stalno kuburimo da bar donekle ispunimo kvote za izvoz mesa. Ono što je za nas vrlo loše je da ne uspevamo već dugi niz godina da iskoristimo više od možda 10 ili maksimum 15% kvote koje imamo za izvoz junećeg mesa i prerađevina tog mesa na tržište Evropske unije, i upravo smatram da je to jedan od vrlo značajnih prostora i da kažem gepova na koje bi mi trebali da radimo. Kako da radimo? Da radimo svi zajedno, znači i država u smislu podsticaja koje daje ne samo proizvođačima za kvalitetniju proizvodnju, već i podsticaja koje je davala u određenom periodu za sertifikaciju, za usvajanje standarda našim proizvođačima, odnosno prerađivačima ove vrste mesa. Zadovoljavajuće bilanse beležimo u trgovini poljoprivrednim proizvodima sa zemljama članicama takozvanog CEFTA sporazuma. Ako govorimo da je naš suficit u izvozu poljoprivrednih proizvoda na tržište Evropske unije negde oko približno 500 miliona evra, a toliki je po podacima Zavoda za statistiku, odnosno Uprave carina, na tržište zemalja CEFTA sporazuma naš suficit u agraru je negde oko, ili kažem približno 400 miliona evra. Značajan trgovinski promet agrarnim proizvodima obavlja se i sa Unijom Rusije, Belorusije i Kazahstana, a saopšteno je i da postoje šanse za povratak na naše tradicionalno tržište Severne Afrike. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Atila Juhas podsjetio je na mere koje stoje na raspolaganju ministarstvu da postakne proizvodnju kako bi na kraju imali šta da izvezemo i konstatovao da njegovo ministarstvo nema ingerencije kod samog izvoza. Na tu priču se donekle nadovezao Branislav Bugarski ispred pokrajinske vlade, istakavši značaj dobrih podsticajnih mera za razvoj agrara. Mi smo kreirali sistemske instrumente koji podrazumevaju sa jedne strane izgradnju tehničkih kapaciteta i sa druge strane izgradnju finansijskih kapaciteta. To znači da imamo instrumente podrške za registrovana poljoprivredna gazdinstva koji su plasirani u razvojnom fondu, Fondu za razvoj poljoprivrede i u garancijskom fondu, kao finansijski instrumenti. Imamo linije podrške koje se nalaze u pokrajinskoj vladi, ali paralelno sa tim radimo vrlo blisko sa našim kolegama i ekspertima sa poljoprivrednog fakulteta kako bi investirali u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje. Što se tiče finansijskih instrumenta, te su oni za poljoprivrednike najvažniji. Kada pričamo o izvozu, mislim da je najvažniji projekat koji imamo, a to je finansiranje izvoza, odnosno obrtnog kapitala po kamatnoj stopi od 4% u razvojnom fondu, kako bi firme mogle da se pripreme i izađu na međunarodno tržište. Predstavnik delegacije Evropske unije Srbije istakao je značaj ukidanja carinske zaštite u međusobnoj trgovini.
Kada se pogleda razvoj trgovine agrarnim proizvodima od kada je postignut sporazum o stabilizaciji i asocijaciji i Srbija počela da snižava carinsku zaštitu, vidi se da je trgovinska razmena sa Evropskom unijom sa 200 miliona 2009. narasla na pola milijarde evra 2012. godine. Mislim da je to bitno da se zna, zato što često čujem da ljudi govore da će zbog nekonkurentnosti domaće privrede i slobodnog uvoza iz Evropske unije srpski poljoprivrednici imati probleme. Međutim, brojke koje sam saopštio govore suprotno. Na skupu je međutim malo reči bilo o strukturi izvoza. Kada se zna da pojedino voće i povrća, primjera radi, ima višu cenu kada se izvozi konzumno, a da je neke proizvode bolje preraditi pa onda dati na tržište, onda je taj pogled na izvoz domaćeg agrara i tekako bitan. Cilj države bi trebalo da bude da se izvozi roba kada ima najvišu cenu, naravno tamo gde je prerada i finalizacija moguća i potrebna. Najgore prolazimo sa najzastupljenijom robom u izvozu, kukuruzom, koji je na barži i najjeftiniji, a kada bi se preradio kroz stočnu hranu i izvozilo meso ili mesne prerađevine, njegova cena bi se višestruko uvećala. U narednim emisijama ćemo izneti stav profesora poljoprivrednih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu o potencijalu i mogućnostima za veći izvoz domaćeg povrća i voća. Tokom prošle godine stručnjaci kompanije Vrebalov Agrar zainteresovali su se za pšenicu Nikol. Odlučili su da je posiju na 10 hektara. Ni mnogo ni malo, ali čini se da je bilo dovoljno da se bolje upoznaju sa novom sortom. Proizvodnja se odvijala u istim uslovima kao i na njihovim drugim parcelama gde se nalazila pšenica, a Nikol nije propustila ukazanu priliku. Firma Vrebalov Agrar s jeseni je proširila malo lepezu sortimenata koje su zatupljene na našim površinama, tako da smo u jesen zasejali novu sortu koja se zove Nikol. Setvena norma prilikom setve je bila 220 kg po hektaru i nju smo zasejali van optimalnog roka, znači 25. oktobra izvršena setva na ovoj parceli. Pre setve rađeno je 2 tanjiranja, priprema zemljišta i unošeno je đubrivo 9-15-15 u količini 260 kg po hektaru. S obzirom da smo se prvi put susretali sa ovom sortom, znači ona je od samog porasta, odnosno od samog nicanja do momenta žetve iskakala u odnosu na ostale sorte po svojoj bujnosti, po visini klasa, po otpornosti na bolesti. Znači, sorta Nikol nam se prvenstveno svidela što spada u srednje ranu sortu, te smo mogli da tempiramo samu žetvu na našim površinama. Što se tiče prinosa, na ovoj parceli negde očekujemo oko 7-7,5 tona po hektaru. Hektolitar će nam verovatno biti nešto manji u odnosu na do sada pokošene pšenice, što je uzrok ovim čestim i obilnim padavinama koje su nas zadesile i poremetile nam sam tok žetve. Pretpostavljam da će ova pšenica i u narednim godinama zauzeti daleko veće površine nego što smo na ovih 10 hektara koje smo probali ove godine. Što se tiče proizvodnje pšenice i saradnje sa Galenikom Fitofarmacijom, znači na jednom mjestu imamo jednu ovakvu kvalitetnu sortu, imamo kompletnu lepezu hemijskih sredstava za zaštitu, ne samo pšenice, već i ostalih ratarskih kultura, tako da mislim da će ova saradnja i dalje trajati kao i do sada. Visok prinos, tolerantnost na bolesti, otpornost na poleganje i izmrzavanje, kvalitet i stabilnost. Sigurnost, Syngenta. Sudeći po najavama nekih stranih kompanija koje planiraju da organizuju tov u Srbiji, za domaće svinjarstvo stižu bolji dani. Dolazak u Srbiju najavljuje najveći nemački proizvođač svinjskog mesa Tenis, koji je zainteresovan i za kupovinu mesne industrije Mitros iz Sremske Mitrovice.
tov 50.000 prasadi namerava da organizuje i italijanska kompanija Adriano Ferrari Farm, a ni domaći proizvođači ne sede skrštenih ruku. Dok strani proizvođači svinjskog mesa tek merkaju farme i imanja na kojima bi mogli da organizuju tov, jedna od najvećih domaćih kompanija u toj oblasti, Matijević iz Novog Sada, zahvaljujući konceptu organizacije preduzeća u uvezani sistem od njive do trpeze, već sada ima sve potrebne preduslove da znatno poveća tov i junadi i prasadi. U svom sastavu imamo 27.000 hektara obradivih površina, 4 svinjogojske farme, 4 farme za tov bika simetalca i 3 farme za proizvodnju brojlera. Uz farme su vezani silosi sa velikim kapacitetima gdje vršimo smještaj naših proizvoda i upravo tu je mnogo lakše iskontrolisati kontrolu kvaliteta i hrane i taj koncept sljedljivosti što i jeste cilj i uspjeh kompanije Matijević je povezano, znači primarna proizvodnja, dobra baza i osnov za proizvodnju hrane, farme, silosi, mešone stočne hrane, klanica koja je kapaciteta 150 tona na dnevnom nivou prerađevina i veliki lanac maloprodajnih objekata sa ugostiteljskim objektima gdje se upravo i plasiraju ti gotovi proizvodi. Zbog dolaska velikih kupaca iz inostranstva, a prvenstveno iz Rusije, a samim tim i znatno povećane tražnje za svinjskim mesom, u kompaniji Matijević su odlučili da prošire svoje proizvodne kapacitete, ali ovaj put ne na sopstvenim farmama, već kroz kooperaciju sa stočarima koji imaju iskustvo i objekte za to prasadi. Mi imamo veliku namjeru i želju da upravo proširimo te kooperativne odnose da bi popunili kompletne kapacitete i stvorili neke viškove za izvoz. Znači, mi nudimo farmera svi koji su spremni, odnosno koji su dobri domaćini, koji imaju spremne objekte za gajanje i uzgoj svinja, ali moramo se bazirati i odrediti jednu količinu koja nije ispod 400 komada u turnusu, upravo zbog tih troškova, kontrole, donošenja hrane, nabavka svinja, da bi smanjili i da bi i sam kooperant proizvođač imao neku zaradu, a i klanica. Svojim budućim kooperantima kompanija Matijević nudi kompletan servis celog tog posla. Obaveza je naša da bi mi kooperantu kupili i nabavili prase od 25 kg u Njemačkoj, vrhunskog genetike i kvaliteta. U našim mešonama stočne hrane proizveli bi koncentrate za ishranu tih životinja. U sastavu stočarstva imamo i našu veterinarsku stanicu, znači i potpuno zdravstveni nadzor bi bio o našem trošku. Znači, posao i obaveze farmera samo da da objekat, da ugoji te svinje i da uz određenu nadoknadu, to bi bilo negdje na 9%, znači od kilograma prirasta uzmemo 400 svinja, tu je neki prirast 38.000 kilograma puta 9% po današnjim tržišnim cenama mesa od 200 dinara, tu bi bilo neka zarada oko 600-700.000 po turnusu. Turnus traje 3 mjeseca, znači stvorio bi se neki višak koji mi preradili i izvezli, a i sam farmer, a s tim uvođenjem, odnosno proširenjem tih kooperativnih odnosa, uposlila bi se određena radna snaga, stvorili bi se neki finalni proizvodi gdje bi i država i kompanija i društvo svi bi imali interese, svi bi imali iz toga posla dobiti. Dobra vest i jasan signal za buduće kooperante da kompanija Matijević misli ozbiljno kada im nudi saradnju jeste činjenica da će stočarima biti ponuđeni dugoročni ugovori. To praktično znači da će farmeri na duže staze moći da računaju na siguran plasman i, što je još važnije, na sigurnu zaradu. Sigurno da su ti poslovi mnogo isplativiji ako bi se išlo dugoročnije. Ako je još jedino samo da ponovim, znači te farme, s obzirom da mi na našem tržištu nema dovoljno kvalitetne prasade, mi bi tu prase izvozi iz Njemačke, ti objekti moraju biti registrirani od strane poljoprivrednog ministarstva uprave za veterinu, da bi imali svoj ID broj, da bi imali svoju kontrolu zbog karantina. Znači, objekti mi bi, ako su farmeri spremni, to bi radili dugoročnije, nikako na jedan turnus, jer jedan turnus se ne isplati ni farmeru, a čak ni prerađivaču, organizatoru proizvodnje, u ovom slučaju nama. Nažalost, iako je poziv za saradnju sa stočarima objavljen još pre mjesec dana, pokazalo se da u okolini Kikinde, gde smo i snimili ovu reportažu na farmama Galad i Jedinstva, nema tovljača čiji bi objekti zadovoljili osnovne standarde. Zbog toga se potraga za dobrim poslovnim partnerima nastavlja.
Bilo je nekoliko farmera, ja sam ih obišao na teritoriju opštine Kikinda iz Zrenjanina. To su sve farme starijeg datuma, kad su radile za naše domaće tržište koje nemaju uslove. Ja se nadam da će to ljudi prepoznati i oni koji god imaju objekat iole spreman i kvalitetno određen, da će doći, da ćemo tu saradnju početi i taj posao da započnemo onako kako smo i zamislili. Klanica je u Novom Sadu, dvije velike fabrike mešovine stočne hrane su na teritoriji opštine Kikinda i Bajmok. Prioritet bi bio, naravno, Bačka i Banat i deo Srema, ali ako se ne bude interesovanja, naravno da ćemo to proširiti zato što je posao ozbiljan i projekat je vrlo ozbiljan, tako da su mi spremni, znači, pružiti i šire, otvoriti granice van Banata i Bačke. Iako još tragaju za sigurnim kooperantima, ovih dana u Matijević Agraru ubrzano rade na obezbeđivanju svih drugih preduslova za uspešnu realizaciju ovog posla, od koga bi koristi imali svi, i poljoprivrednici i država, a naravno i njihova kompanija. Upravo su u toku veliki poslovi oko skidanja preostale letine, pre svega kukuruza i soje. Što je najvažnije, godina je bila beričetna, te je već sada obezbeđena sva potrebna hrana za sopstvene kapacitete, ali i za buduće kooperante. Pa mi sa naših 27.000 hektara s kojim raspolažemo, koje obrađujemo sa dobrom tehnologijom i agrotehnikom, gde postižemo zavidne rezultate, ravne visoko razvijenim poljoprivrednim zemljama iz Evrope. Znači, ove godine imamo značajne prinose. Kukuruz je rodio preko 12 tona, soje 4 tone. Mi što ugrađujemo u naše koncentrate za naše farme koje sam naveo, imamo oko 60% još tržišnog viška što se tiče i kukuruza, pšenice i soje. Budući da u Srbiji nema dovoljno kvalitetne prasadi za tov, stručnjaci Matijević Agrara su već obavili razgovore sa vlasnicima nekoliko farmi iz Nemačke koji imaju vrhunsku genetiku na svojim farmama i koji su spremni da u Srbiju svakog meseca isporuče i do 10.000 budućih tovljenika. Upravo sa takvim genetskim materijalom na svojim farmama ova kompanija već postiže zavidne rezultate. Mi smo uvezli prije 4 godine iz Njemačke, iz Bavarske, 50 suprasnih nazimica, 20 nerastova. Prije 15 dana su uvezli 16 vrhunskih nerastova, veliki Jokšir, Landras i Duroka i znači sa dobrom tehnologijom iz Evrope i sa dobrim radom i dobrim menadžmentom postižu se zavidni rezultati. Mi imamo u ovim našim uslovima, bi nisu još idealni toliko kao u Evropi, ambijentalni uslovi kada je u pitanju uzgoja, ali smo postigli proizvodnju 25 tovljenika po krmaču od 105 kg i gde se ostvario jedan solidan dohodak. Kako nam rekoše naši sagovornici, najavljeni dolazak velikih proizvođača svinja iz inostranstva ih ne zabrinjava, jer su potpuno sigurni da mogu ravnopravno da učestvuju u tržišnoj utakmici sa njima. A za Srbiju je svakako dobro da se umnože zapati u oborima, pa da u inostranstvo izvozimo šnicle, šunke ili salame, a ne žitarice, što je bila uobičajena praksa iz prethodne decenije. Trećeg i 4. oktobra u Koceljevi je po 6. put održan festival Zimnice, manifestacija koja dobija sve veći broj poklonika ne samo u okolini ovog mesta, već gosti dolaze iz cele Srbije. Ove godine popularna Zimnicijada ima još veći ekonomski značaj za stanovnike ovog kraja, kojima je u maju poplava uništila i kuće i okućnice i imanja. Bez obzira na tu nedavnu tragičnu epizodu, Koceljevci kažu bilo ne ponovilo se i guraju dalje, bez mnogo kukanja nad sopstvenom sudbinom. Festival Zimnice je dobra prilika da se sretnu sa rođacima i prijateljima, probaju svadbarski kupus koji se od ranog jutra krčka u zemljanim ćupovima ili gulaš iz nekog od 120 kotlića, čiji su kuvari bili prijavljeni za takmičenje u pripremanju ovog specijaliteta. A na kraju, što je i najvažnije, da zaradom od Zimnice poprave situaciju u svom novčaniku. Koliko je ova manifestacija ekonomski važna za opštinu koja nema razvijenu privredu, govori podaci o sve većem broju proizvođača Zimnice. Broj izlagača se kreće na nivou od prošlogodišnje, to je negde između oko 140 izlagača, ali poenta je što je veći broj izlagača sa Zimnice, što je poenta ove svrhe. Znači, imamo negde oko 15-20 izlagača više u proizvodnji Zimnice nego ovog pratećeg programa što se vidi ovde pored njih.
Ne raste samo broj izlagača, nego i prodate količine slatka, džemova, ajvara ili sokova. Iako organizatori nemaju tačne podatke koliko se svekolike robe proda u 2 dana zimne cijade, neki drugi parametri im govore da se za ovih 6 godina koliko festival postoji, mnogo toga unapredilo. Malo je to i tajna domaćica, ali samo znam jednu prostu informaciju da prve godine kad smo krenuli u organizaciju svega ovoga bio je dogovor da ne sme niko da iznese 100 tegli na zimnicu, manje od 100 tegli do 200 na zimnicu. Sad će jedno domaćinstvo koje je prve godine prodalo oko 200 tegli, ove godine ima 2500 prodatih tegli. Da li je to neki paradoks, govori, ne znam koji je to procenat, vi računajte sami pa ćete vidjeti. Da je ova manifestacija uveliko ispunila svoju misiju, jasno govori i podatak da osim prerade rastu i površine pod sirovinama potrebnim za pripremu zimnice. Raste površina pod plastenicima, raste površina pod povrtnjacima na otvorenom, raste površine pod voćnjacima, u svakom slučaju sigurno rastu. Naravno, situacija kakva jeste, nisu to krupni koraci za neku veću proizvodnju, ali svakako zadovolja potrebe. Kako se proizvodnja zimnice širi, tako i proizvodnja pod površinama koje oni posjeduju se šira. Dobra vest je i to da kupci ne dolaze samo u ova 2 dana koliko traje festival, već ih je kvalitet proizvoda ubedio da budu stalne mušterije lokalnih proizvođača zimnice. Svake godine me zovu negde, obično ja kažem pred Novu godinu, kad potroše zalihe koji su kupili na festivalu zimnice, pa kažu da, bili smo kod jedne domaćice, dala mi je vizit kartu, plava je, kratko opošća, nalazi se tu i tu u štandu i sad ja onda po slikama tražim izlagača, naravno, i uvek ima. Čak ti isti proizvođači su, odnosno kupci, ove godine naručili pre festivala zimnicu, kod istih domaćina su kupovali i oni su ove godine došli samo po te proizvode, nemaju, probali su ukuse 2 godine, došli su do tog proizvođača koji zadovoljava njihove ukuse. Naravno i ove godine su naručili tu zimnicu i sad ih spremno nose u svoja domaćinstva. Jedino što do sada nije uspelo organizatorima ove manifestacije, a zacrtano je u planovima, to je udruživanje proizvođača u kooperativu koja bi tržištu mogla da ponudi velike količine robe jednakog kvaliteta i pod zajedničkom ambalažom. Međutim, na pitanje da li su Koceljevci spremni da se udružuju, naš sagovornik odgovara ovako. Pa znate kakav je naš narod, postoji, naravno postoji, ali sve u to nekim granicama, da, ne, svako ima neku svoju interesu, svako se boji da će u toj sferi udruživanja imati neki kontraproduktivni efekat i onda su više nekako sigurni u samostalnu proizvodnju. Ali ne znači iz godine u godine ono što je cilj i ove manifestacije i svega toga da se stvori neka mini fabrika koja će svako, ako će domaćinstvo Živković proizvoditi sok od jagode, on će proizvoditi samo on sok od jagode. Najbolja domaćica ajvar, pa ona će proizvoditi samo ajvar. Znači, sutra imamo široku lepezu proizvoda, znaće ko će sva proizvoditi, predstavit će se pod jednim imenom festivala zimnice i u tom slučaju će biti širok asortiman, kvalitetnog proizvoda i veće količine koje će moći zadovoljiti potrebe i tržište. Oko udruživanja je spremno da pomogne i lokalno udruženje žena, čije su članice svesne da bi u pripremi zimnice mnoge porodice mogle da pronađu rešenje za tešku ekonomsku situaciju. Mnogo je otpuštenih, mnogo je nezaposlenih i ovo mnogo znači na ekonomskom planu da tom prilikom prodaju te svoje proizvode i da nešto upotpune budžet svoje porodice. Da je rukovodstvo opštine Koceljeva na dobrom putu, potvrđuje dolazak predstavnika i drugih lokalnih samouprava koji ovaj recept žele da primene i u svojim sredinama. Jedna od delegacije stigla i sa Kosova i Metohije. Ovo je primer i način da prenesem dole kako da se organizujemo i da na isti način se stekne i prijateljstva, druženja, a i profit, osnova za život. Ljudi se bave također poljoprivrednom proizvodnjom, ima dole i šljiva i slatka i povrća i voća. I ovo je lep primer, zato i dolazimo. Prošle godine je bila veća delegacija, ove godine smo manje nas je, ali je lep primer da se prenese dole i već su početci. U Gračanici se već organizovalo, početak je, pa ćemo i u Kosovskoj Mitrovici i svugde na Kosovu i lakše će se preživeti i napuniti novčanik malo i preživeti. Na kraju ovog izveštaja moramo da pohvalimo organizatore što se uporno već godinama opiru željama za što većom zaradom koje bi otvorile vrata raznoraznim prodavcima džidža-bidža i ovu lepu manifestaciju pretvorile u vašar. Ovde tome nema mesta i festival zimnice u Koceljevi ostaje istinska oaza prave kulturne ekonomske manifestacije
što posetioci Zimnicijade zdušno pozdravljaju. Svetske kompanije su u stalnoj potrazi za pronalaženjem novih rešenja koje će omogućiti sigurnu proizvodnju. Pomoć je potrebna i proizvođačima, ali i biljkama u borbi sa sve većim izazovima i prirodnim nedaćama koje iz sezone u sezonu iskušavaju poslenike u svetu agrara. Deo tog sveta je i Srbija, a kakvo je rešenje za aktuelne probleme povrtarima ponudila kompanija Syngenta, zabeležili smo na Danu polja koji je održan u Despotovu. U 2014. gotovo svi poljoprivrednici pamtiće kao godinu koja je nametnula brojne izazove njihovoj proizvodnji. Opasnosti nisu zaobilazile ni domaće povrtare. Ipak čini se da baš u takvim godinama postaje jasno da je došlo vreme da se načini iskoraci u pravcu prihvatanja savremenih tehnologija koje pružaju viši stepen sigurnosti. I baš na tom tragu, kompanija Syngenta je na Danu polja kupusnjača u bačkom selu Despotovo predstavila rešenje kako da svoju proizvodnju povrtari učine sigurnom i stabilnom i u narednim sezonama. Ovde smo u ovom ogledu izložili preko 20 hibrida kupusa, preko 15 hibrida karfiola, tako da zaista možemo da kažemo da će svako naći za sebe po nešto. Budući da se ovde ne radi samo o jednom lokalnom događaju, nego zaista regionalnom. Ovde imamo goste iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Srbije i iz Bugarske. Iz tog razloga su na ovom oglednom polju i posađeni hibridi koji pokrivaju potrebe kompletnog ovog regiona. Ne radi se o tome da Syngenta ima u ponudi 20 hibrida kupusa, ona ima mnogo više u ponudi, ali ovo što smo ovde postavili je zapravo regionalno orijentisano i to je zaista ono što je za naše proizvođače nešto najprihvatljivije. Ovo što se ovde vidi, što možete sami vidjeti, ovo je sve perfektno, mislim, nema tu šta. Prezadovoljan sam načinom kako ti hibridi izgledaju, šta su doneli za sve ove dane od sadnje do sada. I sva saradnja sa ljudima iz Syngente je bila baš na zavidnom nivou. Osim što smo izložili zaista veliku paletu hibrida, ovde će moći da vide i šta smo mi zapravo ovde uradili od zaštite. Znamo da je ova sezona bila zaista teška, vrlo izazovna što se tiče i bakterija i gljiva, da ne pričamo o korovima koji jednostavno nisu prestali da izlaze. Sve ovo smo uspeli, naravno sa Syngentinom hemijom, da iskontrolišemo i da dovedemo ogled do kraja u, mogu slobodno reći, zaista jednom vrlo kvalitetnom stanju. Iduće godine ću sigurno mnogo više raditi Syngentinih preparata, s obzirom da vidim da stvarno imaju učinak, da su novi preparati, moderni preparati sa novim aktivnim materijama, tako da puno poverenja mogu da posvetim njihovim preparatima. Jednaku pažnju Syngentinim hibridima kupusnjača poklanjaju i naši južni susedi. U celini uzeto zastupljeni su hibridi za proljećnu proizvodnju Kevin i sad guramo kao najnoviji Jetador, kao još raniji, još bolji od Kevina. Onda imamo za ovaj ljetni imamo Pruktor, Sarmalin, a za zimski imamo Stallion, Klabiši, Greenland, Iceland, Belada, tako da veoma dobro idemo, kotiramo na kupusnečko tržište semena u Makedoniji. Mi smo imali dobar kvalitet, recimo, proljećnog kupusa. Imali smo dosta dobar izvoz, to je bilo ekstra. Oko zimskog kupusa nismo imali veliku zimu, znači bila je ona malo mekana, tako da nismo imali nikakvih problema, tako da sve je bilo okej. Syngenta ostaje broj 1 u Makedoniji.
Vreme je za Nikol. Nije visoka, ima dugačak las, debeo. Sviđa mi se još zato što ne oboleva. Da vam kažem, ja uopšte rđe ove godine nije bilo na Nikolu. Prinos je bio 8,4 tone po hektaru. Sećemo i dogodine sigurno. Znači, njen klas sam kad se vidi u njivi je dovoljan motiv da se dalje radi. Nikol, vaš pravi izbor. U godini koja je donela mnogo problema u proizvodnji pšenice, ratari su se uverili da kvalitetan sortiment i puna agrotehnika ipak mogu da obezbede visok stepen stabilnosti. Oni koji su prošle jeseni svoje nadanje utemeljili na potencijalu sorte Ingenio, to odlično znaju. Iskustva da nisu bila dobra ne bi se ni našla kod nas u setvenoj strukturi. Znači, iskustva su izuzetno pozitivna, imamo dobar kvalitet, imamo dobar prinos. Ingenio smo radili prošle godine i iskustvo je bilo pozitivno, tako da smo ove godine odlučili da povećamo procentualno površinu pod Ingenijom i to je sad već 50%, jel da? Manje semena koristimo, ima izuzetno dobro bokorenje, jako dobro podnosi zimu. 2012. smo imali golomrazica dosta, ona je to podnela stoički, dala je izuzetno dobre rezultate. Rasla je nenormalno brzo, koji god prolazio, on se uvijek nadio šta je, kasna je setva, a kako tako dobro da napreduje i raste. Loša jesen, blaga zima, razvoj bolesti je bio jako velik, ali se Ingenio pokazao otporan na bolesti. Poučeni lošim iskustvom kod ostalih sorti u ataru, nismo želeli da dozvolimo da do bilo čega dođe. Izvršili smo tretiranje, ne znam da li je to trebalo, ali mislim da su kod nje znatno bolja svojstva i otpornosti na bolesti ove vrste, kao što smo imali ove rađe. Očekujemo da će prinos biti negde oko 4,5 tone po jutru, to negde oko 8 tona po hektaru, šta da vam kažem. Bilo je dosta zelenije i čvrsto i nekako su listovi bili zdravi i kako da kažem, kad tera tako je veselo, bilo kao da je prehranjivana svake nedelju dana. Ingenio je specifičan. Mi kad smo počeli da kosimo Ingenio, on se pokazao kao izvanredna pšenica sa hektolitrom od 83 i preko 83 i donela je dobar prinos. U proseku će biti prinos preko 7,5 tona po hektaru. Preporučujem je svima, ne iziskuje neku posebnu agrotehniku, ali ako hoćete da imate dobar prinos, primenite agrotehniku, bacite određene dovoljne količine đubriva i bit ćete zadovoljni. Pšenica Ingenija je donela meni profit ove godine. Sve u svemu, Ingenija je vrlo pouzdan partner u proizvodnji pšenice. Ingenio je prva visoko kvalitetna sorta, izuzetno stabilnog prinosa i kvalitete zrna. Atraktivnog je izgleda, krupnog klasa sa osijem. Formira krupno zrno. Stablo čvrsto, otporno na poleganje. Ingenio je sorta preporučena za intenzivne uslove proizvodnje, visoke tolerantnosti na bolesti stabla i lista. Pored vinove loze, ove godine problema u proizvodnji bilo je i kod mnogih voćnih vrsta. Na području Grocke i Smedereva, tipično voćarskom reonu, velika količina kiše, stalna vlaga, bez dovoljno sunca u vreme zrenja, doprineli su smanjenju prinosa i lošijem kvalitetu većine koštičavih voćnih vrsta, a tek nešto bolje su prošli proizvođači jabuke, koji su zaštiti biljaka ove godine pristupili krajnje ozbiljno i odgovorno. Sve je počelo blagom zimom i preživljavanjem brojnih patogena u voćnjacima, tako da su proizvođači koji nisu pravovremeno i na pravi način obavili zimsko ili plavo prskanje voćnjaka, već u startu napravili veliku grešku. Sezona je potom nastavljena nepovoljnim vremenskim prilikama koje su bile idealne za razvoj brojnih infekcija, a česte kiše, zabareni tereni i vetrovi koji su u tom periodu duvali na potezu od Beograda uz Dunav prema Smederevu, onemogućavali su kvalitetnu zaštitu voćnjaka. Ono što je karakteristično, to se prosto video kvalitet mehanizacije koja radi. Znači, to se videlo ove godine jer je u zoni očiju ono što mi kažemo, što možemo da vidimo ili što automizer može dobro da odradi, bilo dobro. A vrhovi koji su recimo na 2,5 ili 3 metra visine,
s obzirom da je bilo čestih vetrova, bilo je infekcije recimo na vrhu mladaru, na tom porastu jednogodišnjem je bilo infekcije, prosto jer nije kvalitetno odrađen tretman, a samim tim smo uslov za sekundarnu infekciju, znači za česte tretmane, iako primarne infekcije nije bilo bukvalno do 2,5 metra visine, ali smo imali iznad, uslova za te sekundarne infekcije je bilo stalno, uključujući bukvalno do pre koji dan, što kažete, do pred berbu. I ti česti tretmani, znači fungicidima, da se upravo plodovi sačuvaju od sekundarnih infekcija, od onih sitnih tačkica na plodu, je bilo više nego, ne samo unazad godina, nego prosto je bilo da smo u kraju avgusta morali da radimo venturiju, što prosto unazad x godina nije bio slučaj. Koliko je zbog kiše ove godine bila neophodna ozbiljna i česta zaštita protiv prouzrokovača bolesti, toliko se donekle uštedelo kod zaštite protiv insekata. Inače, kada je jabuka u pitanju, zahvaljujući solidnim vremenskim prilikama prošle godine, ostvaren je jako dobar rod, pa je potencijal rodnosti za ovu godinu u startu bio nešto lošiji. Prinosa je manje otprilike po mojoj nekoj proceni, konkretno za ovaj teren Jajdared kao primarna sorta, pa sigurno za nekih 40, možda čak i 50%. Znači to, berba je krenula, tu se je išlo nešto krajem avgusta, je to išla potražnja za Rusiju dobro, sad to nešto ide traljavo, ide loše. Generalno jabuka koja je sačuvana je dobra, međutim postoje dosta voćnjaka koji prosto nisu sačuvani od prouzrokovača bolesti, prvenstveno mislim na venturiju, čađavu krastavost jabuke. I problem je u ovoj zemlji definitivno što imamo cenu za tu kvalitetnu skupu jabuku, imamo za industriju, to je za industriju nemamo, ja mislim da je 3 dinara sad otprilike cena, a za tu neku drugu klasu, plodovi koji su prosto kvalitetni, krupni, ali su mehanički, ili su mehanički oštećeni ili sa tom prostom jednom krastom na plodu, prosto cene ne postoji, niti postoji potražnja i to je generalno, mislim da je sve veći problem. To je nešto što treba da ide na domaće tržište, što treba da ide jeftinije, moja neka procena, ali trenutno je situacija takva, verovatno i zbog krize uopšte, da cene za tu jabuku još uvek nema. Vremenske neprilike su glavni krivac za lošije rezultate i kod drugih voćnih vrsta karakterističnih za ovo podneblje. Generalno potencijala je bilo, roda je bilo, ali je sama berba bila u tim kišovitim talasima. Prosto su bili talasi da padne više u jednom naletu od 50 litara kiše. Znači prosto je plod zreo, fizički ne možete da uđete. Zbog te velike količine vode plod prosto puca, krupnoća ploda je bila dobra upravo zbog tog kišovitog proleća. Tako da je tu i sa kajsijom bilo ko je imao manje i uspeo na vreme da obere, taj je prošao dobro. Ali većina proizvođača koji imaju kajsiju prosto i veću površinu i sama berba iziskuje više vremena, vremenski traje duže, prosto je bilo gubitak. I to je bilo gubitaka od 20 do 50%. Šta je bilo, bilo je. Sada se treba okrenuti onome što dolazi kako bi voćnjaci u što boljoj kondiciji dočekali narednu vegetaciju. Naravno, pre svega treba odraditi zimsku rezidbu u višegodišnjim zasadima, a zatim je neophodno da se dobro nahrane biljke. Ono što treba da se voćnjaci nađubre dobro. Prosto je biljka izgubila mnogo snage i energije. Upravo i puno je naravno hrane izgubljeno, nije izgubljeno nego je potrošeno. S obzirom da smo ranijih godina imali ta sušna i proleće i leta, posebno tamo gde nema vode, a recimo prihrana je dodavana, ali možda nije iskorišćena dovoljno. Ove godine je sve iskorišćeno, sigurno to što je bilo u zemlji. Tako da prosto proizvođači moraju da vrate ono što je biljka uzela, kroz naravno đubrenje dobro, da se odradi analiza zemljišta. Pre toga prosto to je neka preporuka koja ide unazad x godina i prosto se to u ovoj kišovitoj godini možda videlo i najviše. Znači prosto je do te zabarenosti gde je bila zbog te količine vode došlo do blokade određenih mikroelemenata, a samim tim recimo ako su dodavani više, napravilo je nešto drugo problem što je blokirano. Znači prosto nek se uradi analiza zemljišta, da se vidi šta treba i koliko treba, ako proizvođači imaju sredstava da kupe i da se naravno sačeka da kod kajsije, kod trešnje, kod koje list nije otpao, znači da se odradi kad opadne više od 90%, čak i 95%, čak i 100% je najbolje lišća, da se odradi ta neka
plavo prskanje, znači da bi bakar bukvalno dezinfikovao mesta na kojima je bio list. Prosto tretman ako imamo više od 10% lista i nije neki tretman, a s jeseni ili zimi uvek se ugrabi lep dan da može da se tretman odradi kvalitetno. Savet je voćarima da ispoštuju rečeno i tako koliko toliko rasterećeni uđu u narednu sezonu, a kakva će ona biti ostaje nam da vidimo i da se nadamo da se u 2 godine ne mogu ponoviti toliko loše vremenske prilike. Gledali ste još jedno izdanje serijala Farma. Do sledećeg susreta za 7 dana. Sve najbolje želim vam ispred redakcije Atlas Medije koja je realizovala i ovu emisiju.